Dipu hablan kachelenga tawara dung lower dilaji hemari be arong along tarong care karkli dun. Koila ke pur kang huwa tum prabjin ben ke pangton serak jia pan ke wayo la penuel disi atum pin pura lo KARBI along disi pan ke pajir. Lokijan along hem home tom ingnam aingar ke pri. Kardom, Nili KARBI prime time along pen durmi BP. Nunarjik ta bertang ton pen. Dipu lower dilaji ahawar hemari bearong along ta pini mate. Ar koini phai phoarni rongkar karkli duna berta katni salong berta nangle. Hemari bearong along kadu kawe pen don plikep do. La don plikep angbong cherung cherek pen si rongker karkli asai pachun ponlo. Pini rongker karkli womud wokan tami sen pusi hemari bearong asar katni sapherangke kahumrida mahut pachuni dun. Lapen kurusar atuma phanta ningkang sampen jamborong epak pachir pon anparta penap mate ar koini phai trok arni metric asat lang ki unduna tuma phan kerap ke pachira maita pado thuji pusi ronga sarpen pachini karkli abangke non idi tum ki bangjia ningkana phan koson si botor bokan kiso kiun e pen chipa jogima pusini tum arna malong ahir jume ka chohang je ni tum rong isi rubisi prote heme doi jangre doi kiduk doi ki plang doji hola so kiduk ke plang heme jangre atum ta kiso kiune la pen kisung ke boy pen koson si ke chipa jogi pu masine tum la arna malong ni tum hako pen nang cheng bom ang bom si la purbo puruk pen nang suli bom la si la so phan ni tum la so bang si karkli ka phiju je kiso kiune koson si chipa jogi ma koson si khiti bati ki me botor bokan ki meji ma la so puthak pan si ni tum mangke karkli phiju bom hola pini karkli abangke wun mokana bangke already di tum la dak ki tok tang do wun mokana bang me o hem fu ta ke par e mukrang ta ke par e la pen rasinya ta ke par e adun chu bangke difu bang ta awokan ta ke par e la pen ola hanwe ta ka chingto olong bangke ni litu malong la amut anta mi o amut ap mane amut anak ki meje ni tum non aku pen non anak akli bom la son amut thek long le la pen ni tu malong non se na akli bom bang bom pining son akki me bangke ni tum non ta long le abane akse akli bang pining bang mi o pen lang the lang potam mi o ni tum pining bangke kachinap kachidip la so busu ave lang pong bang ta la son kachinap la son ave lang pong ta ki prang do la pen ki par e KARBI anglong along ria phan penangan along ria tum serang long puajok kaya mata kaparlo jia phan chingkrang dak an pinlo athema KARBI anglong along ria long penangan ador kedo asonamung ilitum long do sitame non lahai ilitum along kelong bon ador kedo asonamung nangjum bom tanglo Lasinon pendre ilitum chelang dunde pulote lahai serador thak thak asonamung moapi ilitum along pen kelong aston abangke avedet po Lason si koila penangan adimalong akele aron repen kipur kanghu theglong langmili koila mati dimasa klurdung ahawara long pen ajowang kari hum pharo sose aron repen kipur kechor kanghu pon theglong lahai puthak prabjin pen sai ke pangton ji aphan KARBI Youth Organization lapen United Lumbachong Development Committee asong atum pen KARBI anglong Deputy Commissioner aphan panong pen pinpur alo epang ADC Junmoni Sonowal arideng arkoi ni phai pliarni pajer ponsi puthot arkoi ni phai pho arni along banner poster kapabona sai kedeng theglong prabjin pen koila ke phur kanghu kangton sarak jiaphan kewayo kongchun bang sim teron lapen ULDC kongchun bang Mongol Singh timunga tumpen ke khamkhe asai kachepak lang pona berta katni salong nangle non malom so porphan dhina pharman berta mointon poniksna Siraknon, Birta Kamei Nangliphan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu one atubaphan. Labangso abarsai keme endonon. Lapen bank loan chipi one pen chapachok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming.
Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, listofacial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, KARBI Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi chi tham bom lo. Nang ki pray to do lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, KARBI Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputat birtalong wangtulo. Eastern Division Bukatan Forest Range angkang kaparlo Lokhijan Pahar Line mati inglong hawaralong patoweajo hemhomthom ingna maingnar kaphalangno. Birta kapachini atengke patoweajo porphai hini malom ingna maing naratai ejon Lokhijan Pahar Line mati inglong hawar arongalong damsi Albert Bagwar Ujit Gwala Lapen Hercules Munta atum ahem humthom pripithailo lasohut kopai keme aprangpen kachuni det ajok Munit atum ke cheseraisi apran ke chapajoklo sita hemarlo hormu hordar hahui anke nahoklo aphi rongesi thurpak pensi penangajur giringa phi plunglo pedap adap mati arkoini phai phoadap forest atuma phan birta pachinilo sita birta ka tokbom aporahut anki humida mangwelang pusika humida mahut pachini রাতি দুই বাজে রাতি কেইটা ভাঙিছে আপোনাৰ ঘৰ এইটো দুইবাৰ হৈছে হাতী কেইটা আহিছে একটা হিচাপ মানুহ কিবা হৈছে নেকি মানুহ কিবা হোৱা নাই আৰু বস্তু কিবা কিবি লোকচান হৈছে আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত জনাইছে নেকি জনা ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলে অহা নাই না অহা নাই এনেকুৱা সদায় হৈ থাকে এনেকৈ কেনেকুৱা হৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰে হয় West KARBI Anglong District Number 6 Bitungreng Thamar Constituency Arlo Bohalangsu Kamarhanse Arongalong Arkoini Phai Pho Arni Rongker Pi Mate Nibot Rongker Karkli Jiaphan Arkoini Phai Pliajo Sekasadi Pon Aberta Kat News Apherangke Mongol Kropen Bertanang Pale Bohalangso Kamarhanse Rongasar Longsing Hanse Hinpen Pater Piponsi Rong Ame Kardon Plikabra Trok atumpen rong rop hawar hapat kachepa media phan rongker sadi ponlo karbiang longang pongpen kethenai arong kermati nibot rongker koini phai pho arni karkli chia phan sadi sabor ponlo pining surihini rakrenar cap aningkan arnampen hirjumela pen kerap kelong chia phan pini ar koini phai pho arni karkli kapejo asai pado ponlo bohalangso Kamarhansia rong arada tumpenta pregjama hawar along rongker karkli
aning kache parong dun asonsi ning che parong dun rentilum. Bitung reng tama constituency local MEC mati KARBI ngong autonomous council CM penta ning karong chipidun si arong tin rong ker karkli arada tumapan kera pajir dun ajok bohalang so kamar hansia rong atum penta ning aklong pen CM apan kachuro lamte kapajira berta long. Kamar hanse arong along sini linon dolo tong mong pen non itum hekpon long lo ladak rongker las padolo ladak ningkan si pen ipong lason si kapadak rongker dolo asini tu magam burado itum ladak bohalang so kamar hanse gaon lo arong long agam burado ni agam brahin pen isi rongker aputhak chini poning tu asinon nili kamera person Stefan pen chunir pon lo alang li phan nili non arju ponji Plenger lo la penili tum la karpli ni tum ke rongker pusata ni tum ke than rongker sakali ni tum ke nibot karon rongker penak la se nangkan wang une ni tum ke la sin nangkan hini pen patai si siar picha lang he pon lo lang he dun ke rong long pon lo la pen lang rong long dun cherchung than pon lo cherchung than dun bang ke thoe sor pon lo la pen thoe sor dun bang ke son pi pon lo son pi dun bang ke la ke kalika dono bangke la ke nibor dono bangke la ke murti dono bangke la ke mai dan sini tum ke pon ningkan esek mate okpran me punangi lapen tiki chong hoi sami adak misen pen ale longai pusi anamang no a hirjume ka chohang onsil bang sorong ker bangke ar kli ponlo mate ar dom ponlo kina ye phantu sin iltum ta aswa pen mang ponlo lasi iltum chortli cho phejo mate hong hari tu bangke akhai iltum karbi lo kar do chalang sipu dala song bang tu pita me chortli cho phejo rat pen do jongjung chortli bangke lake tirthat kartli helo ke thenailo ta jong rat pen angkang pi pen potel la helo ra ke thenaya achwa jo phejo Pini KARBI Prime Time News abang kalapon sa kang chanpon iglo lang ibum thakat news channel domay thagme kurang thu.